What's up mga karuba? This is your Konyo Boy Apong Glenn, Repin English Ilocano Aglalook. And today we have a trivia. I would like to share to you 6 things about Ilocanos that you should know. First, the Ilocanos are the third largest ethno-linguistic group in the Philippines. May Kataluda. So, digitay Tagalog, digitay Bisaya, and of course, the Ilocano. The term Ilocano was derived from the words which means from, and Look, which means cove or bay, which, when combined, means people of the bay. Nagigay tattao tibaybay. So, dalang ko magigay tattao tibaybay, tapagod po, takurima, titalapas, tagabo. So, nagigay ti Ilocano. They were also referred to as Samtoy. Dejeket, napabasit nga sarita nga sa umi ditoy, which means this is our language. Second, the Ilocanos are Austronesian people or Austronesian speaking people. The Ilocano dialect is related to the languages of Indonesian, Malay, Fijian, Mahori, Hawaiian, Malagasy, Samoan, Tahitian, Chamorro, Tetum, and Paiwan. Today, the Ilocano dialect is the third most spoken language in the Philippines. Digito nga min Samoan, Tahitian, kada Hawaiian, they are in the Pacific. So this means nga Austrasian, Australian nga Asian. So no dati dialect tayo dati Ilocano ket adda na itipon nga from Pacific language. Third, one of the Philippines' most notable uprisings was led by Ilocano. Of course, amutay de Tobacco Monopoly, Kentay Basi Revolt. Dito tinagapuan na. The revolt was fueled by the grievances stemming from Spanish taxation and abuses. Pati ni da Juan Luna, da Gregorio Aglipay, di talaga nga isuda ti talaga nga nag-revolt. At dapat ito Ilocosor, da Diego Silang, ni Gabriela Silang. Iso nga da anda makita yung agrarally ti EDSA. Nagigay grupo ti Gabriela. Nagigay ti anda uprising da, kuno revolt. Ibukod da nga pagilian. Makamudad dyan, di Gabriela group. Number 4. Among all the Filipino ethnic groups, the Ilocanos are the most migrant. Di kaya nga sa ende, yung most migrant. Iso dati kaaduan nga agtatalaw dito yung probinsya tayo. Ito'y Ilocos region. Aduda nga rumrumwar dito yung region tayo kung dito'y probinsya tayo. In the 19th century, the mounting population pressure due to the substantial population has moved the Ilocanos to leave their homeland. Siguro, maumadan ti mangmangan ti ikan. Aglalo ka dikit adapta. Seashore we are people of the bay. O umada mo siguro nga dalatata baybayan ngono dikit tagabanbantay agmulmulot tabako, maumada tag mulmulat tabako giant. Iso nga in kami mamut Manila, in kami mamut Bisaya, baka na Pimpinas tibiyag ije Mindanao kasi giant. So, in 1903, more than 290,000 Ilocanos migrated to different provinces and regions in the Philippines. Kas jay ti pinagtalaw digiti Ilocano diti bukod tayo nga lugar. Isu nga adu ti Ilocano ti amin nga parte ti pagilian tayo nga Pilipinas. Number 5. Ilocanos became the first Filipino ethnic group to immigrate to North America. Isu da DJ manong generation. Manong generation ko na do DJ ng para kanya, it's apong generation. Apay ko na, digya apong tayo, di 1906, napanda jay Hawaii. Napanda, nagbuburas ti unas. Kasi tingin ko, di ko, jore nakasaka-saka da ide. They are called saka-saka pa igayam ta. Ayaban da ide ko, da barko ya. Uy, papanan nyo, kaya yung nagburas ti unas, ay papanan nyo, di Hawaii, umay kayo, kung di nakasaka-saka, di taga bakara ide nunana. Digya apong tayo, mapanda sumurot ka di barko, mapanda lang agburas ti unas. Aging gana nga nadanon da di great
Great Depression yata ti Amerika, nabati da jayon. Isu nga nagbati da dya Amerika. Isu da mo tinababak ng itan. It's a blessing in disguise. Isu da mo ti kababaknangan itan. Isu da ti muna nga nag-abroad. Isu da ti muna nga OFW dito Pilipinas. They went to Hawaii, Washington, Alaska, California, mostly on the Americas. Diyan tinapanandangin muna. Number 6. And last today, they are considered the largest number of expatriates in the United States. Ado ti Ilocano ije USA. They dominate about 85% of the Filipino population in Hawaii. Kaya nang asawon de jay adot Ilocano nga tattao ije Hawaii. Ngam de jet mismo nga digi Tagalog kada Tagalog Bisaya. Isu nga noing kay ije Hawaii, it's an Ilocano community. Mas makita de ije Ilocano community ngam de Filipino community. Nga at dapay mayor tayo nga Ilocano ijay. Of course, today, growing number of Ilocanos can also be found in the Middle East, jay Saudi, jay Hong Kong, jay Japan, jay South Korea, jay Singapore, jay Canada, jay Australia, ken adupay nga paset iti Europa. Ti talaga nga Ilocano ket pudno nga OFW. Isuda nga talaga digitay nagagaget nga tumultulong ken magtutulong ti ekonomiya tayo. Siyempre, they are also called the living heroes of our times. Okay, kastan? So, deta ti pagkaistoryaan ti Ilocano, and that's the story of Ilocanos today and what happened to them yesterday, tomorrow, and today. Before anything else, please like, share, and subscribe on our YouTube channel, especially in the PGINCMO. Please also click the bell button to see more updates of our videos and news vlogs. Of course, yung update namin sa mga news dito sa Ilocos Norte, every Tuesday and Friday. Live po yan, 3 o'clock p.m. Before I forgot, please subscribe and share the YouTube of Apong Glenn and hit the bell button for more updates on their videos. Sabi ko dati nga pandemya, bumaknang tayo amin. Okay. Okay, that's it. This is Apong Glenn and I hope you learned something new. Yo, peace out. Bye-bye.